ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯖꯥꯏ ꯍꯤꯟꯗ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯥꯟ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯜꯄꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ तोंगान तोंगान पाउचेसिंग यावरी है तारे पाउ हाइरिबा अखोगी कांग्रेस ने लोकल लाइब खोंथांग अदुगा हौजिक हौजिक थेंगनरिबा इंडिया अमसुंग पाकिस्तान की मरक जथरिबा लाल सिगी मतांगदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की खेतनबा थमदना चप मानबो फिरेप लेमिनदुना संगसिलपगी ममी अमदि तारी है तारे पाउ हाइरिबा अदुगा कांग्रेस ने गांग चथरिबा मखोगी खोंगचत असिरा कमाय येंबे पो मंचा थगली सिगी मतांगदा ideology and the policy my political parties ki matung ni namase khena badile se communist manda the CPI CPM CPML se mas makan gilei principal money policy de khena bali and I am happy congress ki high command manipur thoi base adam delhi da nongchura ga manipur da satin khan bani ado afabadi de tawri se phai Rahul Gandhi khoi makar matured oidri to be very precise Congress. You remember Rahul Gandhi khoi matured oidri. Still he's immature with the politics da. Atubu nation ge asigumai integrity ki matang da Rahul Gandhi khoi adi Kharge khoi senior Kharge khoi makoi ma'am chatna odi opposition parties par the prime minister and credit goes to the prime minister. Whole party pun akoi as an Indian amoina differences country ke manung da imung mo di isha home le di isha home ki my problem tong ali my complaint tong ali adu ni me 142 crores mein mc ki control to patar badi sibu ngam ngadori bhai jariba adu my opposition puna mak invite to we kholi prime minister phami na khod mo we wholeheartedly we endorse it we support it we are with the government this is the best thing in the world the largest democratic country or the thickly populated country is the India 142 crores na China the bypass tarumna dharma tongan ba jat tongan ba chakcha tongan ba phijet tongan ba leibam tong hawa nu se tongan ba punama loan tongan punama se pumpun pullaga amakhat democratic ki principle democracy ki principle satin nami makha de lerga mayam mi crore chamni phuni thoi chatli ba se opposition hoi opposition gi haibe se moi se oppose to but natti government show me am lakadaba government gi opposition to thagli be se I strongly support and I profoundly I could tangatne I ojaibo with so amadi young congress ki president okay ge president sab puso manipur ge congress ki president sab puso naha orbaso adom buso aina thagchari Ojaibu amadi gaikano sapang de senior punung pusen thagchari asuma matang the solidarity amadi mayam gi apa saruk adom na thamoi chokto no utpa khotpa lepa ki tamakta lepiri bese adi high command gi watok si akhoi state to sukoi apa saruk good gesture saiba wahi said no utpi riba thawd ai thagchei adi tamakta ishor na do musu chanbi da chaitra nga chief minister oiba se ojaibu bi phagi na tene aduni the live phabai do adun adum di maturity orabani na guide to view adun haji kanana ministry manipur form to gani adum na toru samane ba toru su lepa ke tamuk ta tangdu leita na phajina pobiro adun congress haji jaw na or opposition problem manipur le punamak na haji ki at this moment siga country ki issue tarakpa achuba mafam si mayam punna chaminde de punamak ba highway masam thagadingai ni I salute you ojaibo bi amdi Congress party mayam punamak and Congress president buso in a thagachari and opposition mayam punung buso in a kok nanjari manipur sa tangdo leita na pobirak na ba asim tangam tango hono bigo haidun ay kutlon na opposition mayam punamakta or ruling da han lebirin punamus mayam manare chapin na manipur se shanti da tangdo leita nang tang pobiro haidun ay kramjari political parties punampo मुझे बहु मगा ताद लाक्सनिंग इसिने कोई गवर्नर न सिंगारांग से सीआर लोरगा राजभवन द पांगथोखिबा कोई ऑफिशियल सिंगा पांगथोखिबा मिफम अमदा वेस्ट मैनेजमेंट की मतंग दा कोई हेन कोई इंफाल सिटी बु कोई फ्री ग्रावेज हाइबो कोई स्लोगन नि मखादा लु नान मफम अम ओइननबगे दमता खनकेबा लेरे हाइबा तारे पो हाइ पाउसी मतंग दा तोंगतोन पाउसे सिंग द फोनरी हाइ पाउसी दा कमाय येंबे सिकर मगियन हाइबा कोई that una se yori kar shiro
waste management ni matang achu waste management matang I'm sorry masida oirori da thabang ni se ma akoi mitei have se khoi de mot pas mitei ni khoi de mot pas manipur da leiba khoi myam pun se khoi amot pas sagai ne waste management or garbage management or nala management adu ada han tori pun se good for nothing amta khanne jingsi isagi nalabu sening darga mi nalala chalo ko hundoru koi na karmani Imphal city chahut kani waste management punam waste management karino phatta punam se garbage ki phatta punam koi gi hundok to punam se mafam amata phajana thamna khotna thamma kholaga phajana mu lokhotna khot atei mafam da mu pudna madu bamuk thamuraga kona tha makai ma tha mani manung da loriga mei thado pibo natraga pumba kari to mata punam se mase system am tonganam leidia pikraba city na te city town ni ne karmani Imphal city en gon ikai dra namai ikai dra manipur government aidi shani ikai city haiba tarbadi napi machet am tabo yadaba mafam upun bo kaitan drop on bhol leito ba mafam uhai na paidun leikraba ising koi mafam punamut ising tap water garden leiba madigi mayam koi cycling mafam tongana leiba ground mayam tongana leiba adigi koi angang gi curricular sanabam konabam na chingba kopa tongan tong leiba lane tongan to parking tongana leiba kopa mapan tokam tongana leiba kongamam tongana leiba Imphal chiga bu sup bikra koi gi chapu machana ko angang ngoding da joshua bi thar ga chapu chak thongi beni to budu mai to budu adu mai Imphal so koina cities one nalhan mangamdre amte je me khormon have se prithvi da maming chelabane khormon se ima kaiten se ayuk tom te lapi pumari makha manga do dum de yengbiu dunia ga mot popuna mo se turin pun mo se loina thadaraga masiga loina haijallaga mapan thokchan makhong hamjan ba mai de puthораga huralaga tauraga nagam palom de leiri pa akoi thamoi ban ai area di su changri bani ate area pun se loila la hundoga ga wahe le kai de adu le kai de sampatel maddu gota turin se haidokni pokri akoi iri ising jenbam sigita loina thingjalla haijalla ponga pongtum tuan bani adu akoi mase waste management se mina haibena pajin nakan namate pajin store taro thambiu laga pajin lakhot kani local ga truck namu pukra ate mafam da mai tharu bujaba hundo bujaba mafam makoi gi demarcation to particular mafam lady adu puga adu ko nangdra nala turin chiga thadar masi anaba pokone akoi se kaya mot ka wi da miti ya cha prithvi da number 1 da lebene masi admit to dir da khoi miti nete aigi nalada thadad aigi jumda thadad mi gi nalada hural nonga ngade chalaga amangba packet khang de phatta bokhl modu mi nala thadad mi thadad modu miti nete mane masi akoi I de changrabani ishagi amot pase ishagi gari da thamaga ati to mafam de garbage ki akoi dumping area da thadaru ma jai Kwanman siga laga turin siga laga adugi turin nambul turin Imphal turin se hare krishna prithvi se chehi humutar mamang da kun ubudile kun iroi jadna ising de iroi de ma ising ge thakkan kotna sanabun ising akoi show pukule ko de iroi mi siga akoi na iroi de ko ni tong sanar nga si di ka doroni phatta udi punamak amang punamak loina lo hundat na pumut mutlamba khoidigi Thina yeng base kari yeng hai bade ai jum yeng da banate Imphal town sigi manung da bazar kar main tawri ising water phangdabra lane kar main tawri lane lebra by lane lebra gari ki parking kadai de lei lambi du upun kayam thoi thokte adi asi pun makse loina nan dabra kotpra hai base pikr Imphal town ne don't call city Manipur government how you have termed that the Imphal is a city shame on you No, in the city, but how you have maintained this cleanness. Forget about the other countries. Ako na urap pwede autocracy. Chandigarh gum de jingbium. Se koi Shimla de jingbium. Se koi ki Hardwar gum de Rishikesh gum ba ati to Srinagar gum de jingbium Bombay Delhi ka autocracy lon de autocracy.
ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠꯍꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯠꯍꯟꯕꯅꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯧꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯦ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂ ꯏꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 3,000-4,000 ꯄꯤꯗꯅ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯠꯄꯁꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯀꯞꯄꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯔꯣ Imphal belongs to me Imphal belongs to you Imphal ki every place every corner it belongs to every section of people natte aigi area da natte Imphal town se aigi ma sei no hundur butar de Imphal se aigi ne ko ai ma se patte ko ai gari dai ha padi kari kai ye natter se proper place amada kadai de mayam hunduri mafam du tawraga khwarman se khwai dagi phajaba city ni khwai de mafam ne khwai dagi third class khwai dagi motpa khwai dagi molanba khwai dagi manghanba mang tumanba se khwarman area in and around the leiba mase moi adu leiba mi ngata natte enjang napi jomba ima even ichan cha sing lai atite karbar to buse moi chu lai businessman mayam punam se loina jawro bune koi punam se MLA se jawro bune mantri se MLA da hanangadamni what is your role MLA na kholi yawdrba adu hayam vote thadro me danjar di khwarman chune vote khomoro dro then what is the role and responsibility MLA nakoi yona masibu mulali mase you MLA are you not responsible nakoi shu yamni kaibu akoi de mapan la toine chatpani nam ubada yamni kaida mi na thai simla da ka as akoi mal road ka hai former chief minister sahab tai ne sir mal road to na to bigeno mal road hai bisidi da chale ji simla da chale jengbu nainital da chale jengu musori da chale jengu samna ma bhuta de aduna koi se mal road sem ge hai be tar di manipur se sargada leiba ta prithvi de leiba yaro yana civic sense isana khitang maso ai molon no jate ko mana maching je pura ai gari macha se hapchan ge jumde phato du hundo ke garbage ke lapa gari da hap ke bazar se namchal be khundo ga ahing da che lai se tam ga yam jauri jam hai acho officer ga jauri ahing na nongalam ne to hura nu thoraga beg macha da toraga mai haina gi be bet to toraga thok tar he langjal me chen jang gi ne akun morning walk ti jeng hare krishna to bi ge no mayam prama lejita ba koi akoi ahan namna koi kut lonan hangachage manipur habis kana wa sage magi natte magi bangsamai natte mayam sage punung makani Imphal nalan si manipur nalan si haibir tadi khwarm de leiba in and around punung siga phato di koi hundoi si jum da thamsi tham dul pa chahum pi de la jum khuding la lori ke doge asak phajibu khudung cha pi se isagi jum gi la gari do pithok pi hudo pi ke doge bazar da puraga nala do hundoga mayam chapram mayam ai gi shok tar loire manam lak tar mai langchalu tumin langchalu lore khargar thapga langi ne mi udana bagan kaya ton rabun kaya amna shota ron me te ko ikai tobigino Imphal legalan si nalan si sarkar nga moy akoi ne tawgudam engodi hawgudaba adom de hawgudaba adun haijeri se lobiu warobigino akoi se amor pasagi ni maya mamang da phiron de khar nam ne sheli adu lamchat te akoi phajadaba lamchat hai se sajat natte tawriba ai phato de mi dang jaluba mi de ngo ong thedokpa molan ba khoi ni ko molan na ba Imphal city nalan si Imphal si malem tang di phajana mamang de karim ta amot pa karim ta leren the way back late 50s ki doi leren ba Imphal do amta de hanjan lan view hai ai koram jage